Evo prikupljanje petardi za 2013. godinu. Evo, Veliki pirat. Mirnovac pirotehnika. Velika mega. Dragon jaja. Bacite ih i onda puknu. Mirnovac dobri duh. Prvo izbaci dim pa onda pukne. Dinamitka. Jaka petarda. I velika, ali crvena je bolja, ovo je žuta. Eksploziv 4. Evo tu su sve što imam petarde. Evo, i triangl petarda. To je to za sada, strpite se za sljedeći klip. Evo pokazat ću se. Eksploziv 4, velika mega, dinamitka. I ovo je paklica cigara, ali tu sam stavio Dragon jaja, da mi budu sigurnije. Bog.